Assalamualaikum hitala wa barakatuh kung mga friends sa Facebook. Pag live tanok manay ay kuy sayo pagariak na si Manguda Magaluyan. Shout out terkasan pagari ko Manguda Magaluyan. Tengah kabusa sudi ko pagaring ka. Abuso mga pagariak na si Datu at Tawan-Tawan sa Arka Tabantaya. Mga pagari sa Puala, shout out terkano sa Langon. So, tengah kanu busa sudia. Sadika ona kadawai Ode mende keungangan sadika kapawingan Eona wa pemakai nagaya kiai alalapun Sadika ona kadawai Kaki dera bentogen sama daya tindiriun Ipena gulo kadera kilangan sulagawan Ainuraya mapanse bemana makatarapas Iko sigayala bisinde matatandi na kulalab O mana masampurana namidarana sosigay Sagayay dumasalaga alindaya ko ang madimbem Rabagay diya nalagaring maray diloyan
apa penanayan pagalungan namin ramiratul kayam siradia namun raiwan nurul masindiun absige yamalan wa makin tamarayang alalawi naranu no tendeyo pagilidin nanaon sa pangkatay na otomian de kusiman bikin sa kayang bulan nakagiyang di kiyay karang adi ka pangano na sa pagariya kananan amagoda magluya nakaumatay di nabinar oda suaw kinibulog mangariyay kuisiyan rumbeola de nakay na maarag nakamasaan rumbeola de nakanay di diyo pagariko kami oke itu saantangay na akal na pamandepat pagariya kenanay na mangudia magaluyan ayaw tuwalala gado mapapamikirakan dia magelo ya nakau beoman dia bermintin pakai masa nak rumbeo aula dia nak ina ona pagariku na busaka panganganon ayaki ay dulo na kena ko salah kau di salah kau na open dulo na ko tawa maliwan naglalang na pendulo nang kumambu kapipi ay ginawa pendulo na kutawa ikmata limpangan pendulo ng kumambu sa durata na lalagin agyan ni mata na mangudya magloyan sa sodi kurung bawa ladinakin tiga keang peman ini ya mangudia magluyan ini bayakan paman sapa geri akan ini ada tua tawan-tawan sarah kata bentayan adi kumindarai nuna bapan pemakinag di daun naranon norm beula denakin Sida to su hari ya katana minalembem adi komindarai nu na isaku au pagariku
Rinsi sa umia pagari yoladang ko amagod sisimpulan adi kumindera ino nasaya makalalambing sa kata bentaya inao di beloyo pualas di komindera ino naguakan buenunam kapapin alamat tay naladibain na mangarinam sibay dia rolat kata na milalambing adi kumindara ino na utama ko aulilahian belaian aku tata ramatay demrarana di kumi indera ino na ino si kandidato akabesaran sare padi kuming dua-dua nagianani lalaku marangko orang kumakin kasama tanani yu sa arakata bentayan di baloyo puwala sa taman sa taguluan kandudian alalaku sumanga pagariakin pagi sangkupan ini ala di datong barat di kumi indera ino na paamilia okem agusaka pangangano nagiyo sa tadinan ada tua Ismail pamilya Sulaiman di kumindara ino naguagang buenuna kapapin alamatan kimamudia papayongan alang tunga kapatagen at taman ako ulilangin ipagisisimpulan naguagang buenuna kaya oto alalagi mangudia gumamila panimbuang adiragen at taman ako ulilangin prinsesa sa mena di kuming due-due pagi mata ide na naguakan buenuna kapapuen alamatan na bentok ay soparimu di kumindera inon nagusta ka panganganon mangudi masa belawa di kuming due-due pagariyo ladengku agusaka panganganon bentuk biay umayra apamilia milong ada kena desa lagi beriyo wanaan antang aku
betu wala di dia tumaikil taman aku lilangi na belai aku tapar pamilya ayuna na di kumindu aduin tiga keang paman ini ada kena odasan kadarowan tiak nala di buaya labi pamidi hasi salim adiku min dua-dua ala di buaya labi ya pamidi hasi saliman adiku min darainu Kiai kamasia pamilya ya laula wa insanu sisimpulan adiku miain dua-dua aku saka panganon si kagiai umaira si kagiai umira pamilya laula watamaku aulilangian inose kadiu marau tangada kana bayau adiku miain daraino nama ngode masa belau akan di dia mangoda salapi dia oh tolisi simpola nadi kumin dua-dua Aisyah kuau pagari kuau atiga kan pamanini kaya lalaku asara pergilah tu nada kena udasan kadar wau pagari ko au inose idato awamin apa milia la ola watiga kempamanini si mangoda lilimbenan hidup tasakai yang berat isa ko pageriko ayaki alala konna asara pergilah tona mangoda magelo yanna jago mapa makada iriku ispantona kangka matande na benar apa kesinoni yodena di pengano solagong penuh rotang kode nakato bediwa ngasoranon asara pimbita kai nurung beo auladinakin inaon raihana pamili hazi yusupan adi bumi indera ino nate dakam pamanini pergilah tu na inaon nurahana kata nami lalambu mga pagariyakin ido dia patara di sana bekudun mararangkong akasama tanani wa inaon pagarikom inosiyay pulang araw katana milalambu
suauda toa ikelalo ngaraga sakit tabitu wananna ikebedeng belum apa gari akan tantana ino si pulang araw na ona pagari ko tengah kano sa sodim ikorong beola dinak na do mangude magaluyan idu di komen dua kado pemanton sarina akorong beola dinak na mga pagariaken asa arakata bentayan au di balo yupualas inaon pagariku ada tua tawan-tawan au saka pangangano nasida tua suharin tamaku au lilangiya na perisi sa umiyan kadara beiyanan si bayin daya rola di kumindiranon ataman aku aulilangian pangkatan ikan di deton adi kumindiranon na inna ipagaken sisa semina katana milalangde dia patara para ngabustaka panganon ko mga pagarinya ken sarakata Manila abakudean mararangkum suka sama tananiu mga pagariya kenaya wato atandin asa kabeniya kawana ino sinudin pamilya magayin di kumain duwe-duwe inaw nakano gunaya wato atandin awin taon pagari ko at tiga ko ang pamaninim iyong marani ko rin ibuna do mangoda magaluyan wanada pumasarada pula kaitindina taroto paniyoro na so tikang giginamainya kay isang bansa sakan sulolo tiwa udah managiyan ada minggu kian roara ko au kalawan de manguda salapido atamasakan di dia pagariya kenanan inaw kagibusi na pamilya iyan atamaku lilangiya na inosera ihanan pamilya laula wado di komenderai nun saya makalalang besar kata Manila sa inori ibu na ko den nakatanto mingalanggin kapag kilang-kilang lalagi sisimpulan idumango dia magaluyan o giyanan nilalako kakang iya pari
bunay norom wala dinaken nawanada ko masara da ko laka itending agaw tawatan de ko do ayamananian ko mga tagariya kana dewa kelino amaka beari sabir bala teguni magalo nyana laya senta mata kapaka totoli dentai mangaila no iyo wagu sabun to ini yung iya mga lolo tenan tanguang internet sagiyan na nilalaku inaon mga ragi sumanga ngumude amilalambay manto tango aming terane togi na inilalako akatanaso salama kay napakapapinodin ako kasama tanan niyo ang pakinagniyo man bantayan na di beloyo po walasin asamim beling anasugin din kimangod magaluyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saya Dr. Kanu sana lamuna pagariakan. Espesyal hang tau pagariakan na manguda magaluyan tangga kabusa sudi ka penagay di pagana pagaringa. Aku si datu atawan-tawan sa arkata banten sangan na indap walas. Aku giyang kay niya pagariak na si datu Juhari. Taman ko karuman niya lilangian. Aprensi sa umia. Syukran rekano. Aku yang kayaknya pagariak na si Datua Mubarak ayat susanggupan kata ya pumaginit pun sa Facebook espesyal siyang mga pagari pun sa Manila dinuntes lang kayaknya Facebook shoutout terkanu sa langon-langon taman ki Ismail Sulaiman aku si pulang araw tihaya ang mata ko aku suati na si Bayalabiya Haji Salimah malop karibad suka pudito nga kialoksan. Awiya pagariak na si Roxan, alila nga imang uda papayungan. Sukran ko lang wano mimbubantay si manguda masablaw, manguda sa lapidaw. Kalipat lang po si sa adampuan. Sukran rekano, so lang wano mimbubantay. Agusto pagariak na datwaloks, kalipat lang uskatol. Naino ka next per month maglaibo. Syukran rekan lawan shoutout bala-bala sangkawan na Allah Ta'ala sa kaya pamakinagyo dan kakanubusa so di kaguputa di pamanganan so ginbay kapaguda sa kakano syukran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.